Tepehuacán. Bueno, Ixcon. Kenin tiquita y no namame. Simi te simi kuali nin tagat monotzaya nikelkau Fray. Ajá, Fray Bernardino de Sagún. Simi mo Cuatapanak. Simi kitemo momachti nochi nin para casi para quihcuilo dento tahtol de nin timaseualmeh. Simi miak kichiuak nin tagatl kichiuak miak por yehua etok se libro den kualki de nochi kualki nochi kihtoua den kinin nemiah achto intokniuan den uehca onikan kihtouah Siglo caxtolinsete. Ajá, ijkon uan kihtouaya kinin katka achto kinin katka nikan kihtoua kinin katka nilhuitl kinin katka nineltokalis kinin katka kinin kineltokayah techin toueyitahtzin nochi non simi miak amamo nochi nikyekaya que yeh simi miak yehua katka kin se kihtoua katka sacerdote nikelkau se kihtoua katka nikelkau amamo nikilnamiki pero kipia kinin se kihtoua uan yehua motalih kixpehpena uan no tahtanik weuentzitzin que preguntaban los ancianos kenin tehua tinechtlahtoltia nehua uan nochi nojon den yehua kiliaya matikihtokan yehua kintlahtoltiaya kinin se kihtoua nin uan yehuan kimelauiliayah uan yehuan no nochi kektalihtiahki uan kihkuiloh bueno achto de kihkuilos amo simi uelikok que yeh porque ualah se kokolis uiuixkaya uan amo uel piaya nimauan porque uiuixkaya uan amo uel tahkuilouaya ok bueno ihkon entonces non kichiuak kihkuiloh se amatl uan kitotokak uehca non se kihtoua Roma nehua amo niteixmati simi uehca kan petokeh totlayekankaluan den tiopan uan ompa yehua kintahtanilih mahkipaleuikan para uel kihkuiloskia nilibro uan yehua maya como que motayokoltih porque nochi kipasoloh niamauan maya amo kintamot pero maya kinelkau que ompa kihtoua dispersó maya tehuan tikiliah pues que kintamot que los tiró los olvidó que yeh amo uel tahkuilouaya uan ompa kipaleuihkeh sikin monotzah tokniuan achto kiniliayah novohispanos amo akin kiliayah pero siki nimaseualikniuan yehuan kipaleuihkeh kichihchihkeh uan kipiayah nikniuan. Telis
Que kinin timo machlia, Ajá. tlen to masewal, to nahua, to mexica cultura, kipia miak simi xiuitl. Senkis. Nehuan amo nin xiuitl den yehuan nikan kihtowa, que yehua ixnesik yolik 1499, amo tehuan amo nakin tehuan tietoya. Uan yehuan tlactoayan no masewal Quema, Cuacualtzin quema, yehua nenki, maya yehua nenki, kinimitzilis, pues kimoyawak, porque pues yehua de nochi den kimatia, nochi kihkuilo, uan den amo kimatia, matahtania, den kinmatahtanilia in ueuentzitzin. Uan nochi kanohon den yehki tahtowaya, uan den matahtania ika non kichiuak nochi nin ueyiamatl libro, uan netok kiektalihtoqueh Florencia. Ajá. Telis, coxtiglero tech huitzilopochtli teot. Nin namatl? Quema, amo nikiekaki. ¿Amo? Se omeyi kihtowa que katka se tagat, Ajá. tahtowa de Bernardino. Kihtowa que kinin, kihtowa nihin, bueno, nikan kihtowa inik. Tehuan tikihtowa nin se capítulo. Ajá. En este capítulo. Ihkon. Intechpa amo nihmati ton kihtosneki. Tahtowa, nikan kihtowa tlatoa. Tehan tikihtowa tahtowa. Que trata de o habla sobre. Ihkon. Se omeyi, amo nochi. Uan kihtowa que katka senka. Senka maya amo nihmati. Senka. Amo nihmati. Tapanawia. ¿O qué más? Ajá, maya de tapalewia o tapanowia. Kin moteatiaya, kinin, nikan, tehuan se kihtowa, kinin moteotiaya, kinin monotzaya, para tehuan. Kinin moteotiaya, de que lo hacían Dios. Ajá. Pero Teo, ¿no? Teotl. Teo, Teotía. de Ixcón. Teotiaya, telis. Simi, quema, iguanin, quintlamaniliaya. Tehuanin tikihtowa simi kinin quintamaniliaya. Como los... Quintlamaniliaya. Es de ofrendas. Quema, tlamaniliaya. Lo ofrendaban. Quema. In huesca, de huesca, nin tahtowa. Ixcon, San Masewali San Tacat, nikan kihtowa tacat. Tehuan tikihtowa San Tagat, katka se tagat. Te toca, ¿no? Ixcon, era un nombre. Quema. Nahual. Nahuali. Quema. Queyetelis. Maya amo kinimitzilis, amo katka fiero. Pero amo katka kinimitzilis, amo moneltokaya. Maya katka atkeye, amo nikiekaki que yeh katka nahual. Para tehuan nahual. Nahual. Para tehuan nahual amo kuali. Amo. Ejekatzin fiero. Maya amo tamelahuan kinemilia. Tonquitosneki, por ejemplo, tetzahuitl. Tetzahuitl tensa de amo moneltoka. Atlacasemele. Amo nihmati. Amo nikiekaki. Atlacasemele. Semeye. Amo quema nikakiani. Teixcuepani. Maya
Simi tanemili, simi ta... Teixcuepani. Y dice, Teixcuepani, ¿no? Te yo diría de personas. Ish de Ishtli. Cuepa de voltear. Entonces ahí lo traducen, pero es lo que quiero que vea como Kipia miak papalotultelis. Con Ton Huitzilopochtli como que engañaba, como que volteaba. te cascayaguaya. Quématelis. Juan Nignel toca amo melaguac. El mensaje, el sentido que querían, castigar la cametelis. Costiquiecaj y quématelis. Quema se tipitzin. Kiyokoyani. Yaoyot. Kiyokoyan. Amo. Toquitos neki yokoya. Yokoya. Amo. De Tayokoya. Amo. Inventar, crear, supuestamente. Entonces dice que inventaba o hacía Inyaoyotl. Supuestamente Ikiktos neki guerra. Yaoyot. Yaoyotl. Tehuan simi. Iktos Ajá, ashto. Ashkan maya tikitosneki tamismiktilis, guerra, muertes. Entonces, telis, ninteotl, lo quisieron relacionar san y ka... Tamismikilis. Y ka tamismitilis, guanignel toca amome el agua telis. Mia kipati ninteotl. Iskol. Y huipateguatl telis. Amo sekimati katias melawak. Katias melawak tahtol. Amamo nin tehuatzin tikistowa miak ipia miak. Tehuan tikilias xolopijyot. Mentira. Quema. Tehuan. Genaro papalot. Iskon nikakiani kistowa. Tehuan xolopijyot. Mentiras. Iskon. Kipia miak xolopijyot. Quema. Amamo sekimati katias melawak. Juan, Huelticlerón, podemos leerlo. Quema, seo meyi sekishasi. Hueltiquitan melagualisti telis. Iskon. Detrás de... Quema. Miak tlasocamati telis. Amo teyi, simi, wali. Quema telis. Iskon.